Dobry ból tam na Krzeszcza na ryncu, on sam do 16 czany odpołoży, nie, on spyta sam na Rota Cylic. Drugi ból, netko Lukas Lehmann, też direktnie spyta, trzeci ból. Jan Bogusz chce się spytać, ale nie jaki ból przyszedł. A dalej nitko dże, Kevin Geisler nitko ze zamietom. A serbskie musto znowu na twarzy odzady. Tu zase widzimy pozadku, jak też tamte sztomy szumia. Takie mocne wycika tu w Nüblu duje. Znowu jeszcze te posledne dny sme takie ekstremne wedro tu mieli z odmieniacym deszczykom a słońcem, ale przeco silnym wycikom. Jak super to danskie, husto tak jest tym wedrom. Bieže do runy pola tých žonov už runy tak a netko pola tých mužov tež. Naši muži od dženca kaž prajene tu takú malú pofinálnu ru, ve tu rie, že vo zača do rie vo 9. miestno. Štuž dženca tu dobudže, rajejúce vo 9. miestno. Do tu rie raješte Kovača přečivo Severným Frízam. Tam sú so Severní Frízojo v celanu jednatkách přesadžili, potom so je vyrie 0-0 stało. Po takim studenca dobudże rajujúce przeciwko Severným Frízam vo 9. miestno, štuž raje rajujúce przeciwko Kovatam vo 1. miestno. To je wiezo cíl serbského mužstva okolo Franka Ričla. Júce vo 9. miestno rač a s tým ešte s dobom najlepšie, štož je Pulvač. A to je jedné z 9. miestno. Tež osobitý modus netko v tutých miestnových hrách. Podľa tých žonov, prede sme to už mieli, tam sú tie žony jednu hru, jednu špečažorci menšinu hrali. Podľa tých muží je to ešte trošku inak. Jo, traj jeden polčas peča cici menšinu. Tak keď mužo je rajadženca dvojce peča cici menšin a miestem potom peč menšinská přestávka. A tam netko na zemi leží Felix Švela, když si tam tu ten dvúboju novú od přečuníka na vúvu dostanú. A tam Šupa tiež na každý pad pomoc treba od Franka Domša a Mirčina Šiptanku. Znova také zranenie przy vove, potom je so minjenú útoru Křešťan Rinca, tam Češko przy vove zranil a bude potom nedom tiež lekovaný. Je to netko Felix Švela, tam šiel nejaký Šupada. Jedné väčšie zranenie przy vove má, tiež zase kraví si ja myslú, to když vidí tam taký biely plaster v rukomaj od Mirčina Špitanku a tiež bielú bindu. A tak dokáž máme tu přestávku zranenia dla. Je to možnosť tiež vám raz tu aktuálnu zestavu od našich muží dženca prečítať. Je to trošku nešto zmenilo přigunajo ze tej zestavu v rie přečivo Hornej Šlejskej. V rotách pak nic, tam stej znova Jonas Šlodor ze číslom 1. Potom je nowy na Rajnišu prvný kroč na tutej Europiádže. So na Rajnišu steji to je ze číslom 6. Martin Dabo. Číslo 7 znajče Křešťan Rinca. Z číslom 12 raje zase Niko Kocer. Číslo 13 Christoph Rettich. Číslo 14 Florian Šuliš. Číslo 16 Felix Švela, ki je rune zranil a netko tež jeden biely turban na vovu dostane. Číslo 17 David Čouta. Číslo 19 Jan Boguš. Číslo 20 Lukas Lehmann. A jedna raja z číslom 27 Kevin Geisler. Tož to nových neké porno poslednej prvnej zastave a tiež dveju debutantov tu máme. Junu je to kaž prajene Martin Dabov, když hraje na pravým čídle a
Drugi nowaczk je Felix Švela, kiž hraje jako lewy wonkovny škiter. A i tylko aktualnej prvnej zestawy Franka Ričla, kiž je tu netko na te polo posłał. Rotacja po takim Jara Wulka przyrównała ze rób przeciwko Hornej Szleskie. A wieso też, że jo miestna 9 do 12 nie są to żadne luchkie przeciwniki. Tu nie woje to a wysoki, to są wszystko mustwa, które są odwali snadnie drugie w swojej skupinie. One takaż my, to reka, wszystko też dwuboje, które są wyrównane. To też widzimy tak w prvnych męczynach, tutaj jest ry. A netko dobry ból tu od Martina Daboa na tamny bok rajniša na Davida Šoutu, kiž tam netko w 1-1 spyta przeciwko przeciwniki a se jeden różk zdobudže. Asystent je prav różk, sudnik pak je to lepe widział, a na wodko prosudžił. A jak jeszcze dziś widzicie, a Romuny dżęca w białych trikoach, a nasze serbskie mustwo zaso oka czerwone a białe kolowy. Trošku místny wodkop tu od Rotara. Daloki zamiet, Kevin Geisler, za to je on znaty, ale tutun so wujčkuje ze 16 won pod Romuno. Florian Šuliš a Rušk za serbskie mustwo. A też nasi serbscy muže sú čerovší kulturny dzień wužívali za regeneraciju. Wszyscy romadže sú sebi tam dojeli do toho miestačka, gdzieś so všetké menšiny trichachu a zetkachu a so mes sobou představichu. A dženca potom po tutem jednym dniu přestavky ide dále zaso. Se vážimaj Romaj a Christoph Rettich tu s jednym volejom od 16 hač na vatu od Roto. Jara dere trichene tutum bul od Christopha Retticha. Tam je Roto też jenož za bulom ladać miał, a nebo żadną szansę miał tutum bul jeszcze otworbarać. Jenic žerč by še tutim Rotam za Christopha Retticha wypučił. Jara dobra možnosť. Kaž prajne też ta ra do toho je vyšła 0-0 po regularnym czasu. 0-0 po 70 męczynach, a potom celé jednatko. Pytnemy, że to nie jest wiele czasu za celanu Rotu. Jenož 50 męczynów. To by się też podľa tych holców runy iże widzieć. Oni rajachu jako jenož junu 45 męczynów. Prvná ra je vyšla 0-0 a druhá ra 1-1 a tam je v obchode Lawina Frensec v poslednej sekunde r 1-1 celiva za naše serbské žony. A netko też widzimy tam Felix Švela
ze svojim białym turbanom. Dwaj serbskie rajory, netko tam biały turban. A Lukas Lehmann je sa tam w centrume Rajnišća zranil. Ostane leža, sudnik to jeszcze nie widział, šako maja tam Aromuno jo ból w 16. Netko je Lukas Lehmann zase stanul a dále hinka przez Rajnišćo. Sudnik po takim všetko pravé činu, že je ten rú dále biežeč ostal. Aromuno jo miał jednu dobrú možnosť na te rotarune, tam pak je Jonas Loder dere reagoval. A Lukas Lehmann přeco ještě hinka. A Frank Rietschel tu tých prvních menšinách nie je spokojom se svojimi jednačomi tu. Netko dobre dlouhý bud zase na Křešťana Rincu, ale kapitán od Aromuno je kečboval. Znova serbské mužstvo jara vysoko stejí. Všetky 10 rajorov na polu. Sú v polce od Aromuno. Vysoký čiž po takým a veľké ofenzívne odpolady tu. To je napríklad niečo, čo je so našim rajoram přečivo Hornie Šleskej nie je zešľahčivo, nie je tiež možné było přečivo takému dobrému mužstvu. Tam si opravdu svojho mištra zezna v tutej rie, v tutej celej skupinskej rie, v tutej vážnej rie, kdež je začal do štvrťfinála šlo, ktorú sú potom aj Horní Šlezoja opravdu ľud zimne za sebe rozsudžili zene techniku a zene výstotu při bulu, ktorú sú ešte na tutom turniere nesme videli, to bych už šice. Rajorio, kajž tiež trénero alebo fenojo překvapení. Netko Niko Kocor tam ze voľným kopom. Jenož metr přes rota. Dobrá varianta od Nikola Kocora. A serbské mužstvo je také dvajci, menšie možnosti na rota. A to byl jasný faul od Davida Šoutu. Tyž Jan Boguš, ženca první kruč na 8. raje, hevak husto v nadběhu sám, abo na vonkonym kšidle. Ženca doby so raz tam na 8. respektívne aj na 8. romadže s Lukasom Lehmannom vyspytać. Florian Šuliš jako šestka sám v centrume. A netko tam Aromuno jo dere přes prawy bok přišli, ale tuta flanka doschreča žádný problém za Jonasa Šlodera, kiž potom spyta nedom Křešťana Rincu prytku z dojím bulom posvač, ale nenamaka jeho. Netko Martin Dabo, to runia z dobry přirovku na Křešťana Rincu tu svoje čivo stají a sebi jeden rušk zdobudže, dere.
Přirovka Martin Dabo, jak prajene dženca svoj první zasad tu za serbské mužstvo, první kroč podľa na Europiádže a dženca svoje první menšiny má. Za serbské mužstvo sa pokazať, tež uniše Modekala, džučovací letne. Šeštan Rica, bul místny. Przy bulu nimo kopnú, heva, bo to tež dobrá možnosť, bola tam z 5 metrov. Bohužiaľ, ničo vonskočilo. Martin Dabo, kaž prajene raje tež, podľa SJ Motor zaspy, a to v krajnej klase. Pomene Ulki Kala, tež nimale 2 metra je vysoký. Dojčovací lit a dženca tu svoje prvné menšíky má. To a čo tak dere čini tu na pravom kšidle. Tež je na pozícia, když má on obchod, že tež vysokú konkurencu s Niklasom Straubou alebo Janom Bogušom, Davidom Šoutu, Emanuel Brühl, to sú naši cyborajore, když po na kšidlách hráč môža. Tam je tá paleta obchod, že jara široká za Franka Ričla. A dobrá přirovka tu. A tuto přirovku je tu nadpiroval obchod, že ľud zimne užíval. Tam nie je niko kocojac za Rajorom přišel a potom sune vun na 1-0 za Aromunu. Jonas Šlodor tam bez možnosti. Aj to by ešte trošku ľahkomyselne tam zakitované. Pri tej akcii je to ešte naša šestka, tam je Florian Šuliš zranil. Centrum je v raje. A je tréner Frank Ričli pokazal, že niečo dále. Unitko tiež přes rajnišo hinka Dirk Šota so předrašil a šopli. A bude kaj šupada nitko tiež na rajnišo přinč. Prvná výmena za serbské mužstvo Florian Šuliš ze svojej štornače v opušti rajnišo a za neho nové na polu Dirk Šota s číslom 3. A netko tola nic, Frank Ričel je spěšnejší ke asistentišo a prajo, so nochce tu výmenu ešte tak spěšne činč. Florian Šuliš pak sa trošku tam drače přes to rajnišo máme ten začišť. Frank Ričel ešte ze stamnej ideju, si ja myslú, neke menujúce tež Tobias Vogt, přišel tu na Vauku, so se trikot zdražší a sladame, što má unitko plánované. Keď prajene ako dženca taký skočený rajný čas, doby Frank Ričel ižo zaje reagovať. Jest ja unitko ešte tutun rú dobyč, respektívne to je nerozsudné nitko docpič. Tak veľa časa to nie je za uspytano. Martin Dabo tam do centruma s Brülom Čany. A Felix Švela dostal faul. 30 metrov před rotami a netko využíva Frank Ričel možnosť. A nedom trojce vumení. Čakám ešte, hľadám ešte. Rajnišo opušťa Florian Šuliš, Felix Švela s Turbanom a Jan Boguš. Noví na Rajnišu budú Tobias Vogt, Felix Reon, kajž tež Dirk Šota. Dirk Šota bude zawišće na ľavý vonkovný bok, ľavý vonkovný škytar. Tobias Vogt bude na 6 za Floriana Šuliša a Felix Reon bude na 10 za Jana Boguša. Tak bude zestava, tak bude formácia a hej, hľadom na to, jak sa netko Rajore tu rozdela, bude to tiež rúne tak. Frank Ričel netko takreč žádne experimente, jace netko nových Rajorov, ki sú do toho ižo jara veľa rali na Rajnišo posval.
se netko da sa tu rutinu dobro dostanč, ki se on v tih poslednjih rah imel. A tež da so kontrolu dobro dostanč s tutimi rajorami. Šitko nazvonite rajoro boli. A je tež tu do Nübela, jestli by zase tu išto serbský feno dojevo. Podľa tej žonorune na danskim boku je tež tu išto feno bo. Nikak, ja mu raz pravil polca, byše durich, tam na polca nitko joje. Bobo je raza voko duši feno. A netko, tam je Lukas Lehmann má mistno na svojim levém boku. Začane s tempom do 16, vidíš Kevina Geislara, jeho sobuza vun z pospytom narota jara centralny. Pospyt jara centralna cilba, rota byšiš z ruku ron, to reka Rošk. A ty sú tie možnosti bojen mu jadčinč, škoda. Znova Rošk, ale nicht z našich rajerov tam nie je na Bulbšišu. Dok Šota tam munka jeden z rajerov, když má sobu najjac menšinu na rajnišću při tutej Europiadže. Netko v kojži z tých posledných 4 rokov je on rau. Te první 2 reje je on kompletne rau. Ve třetí reje potom polčas a džen sa tu zase jara zaje do ryb přišel. Po takým jeden vážny zdunk za trénera Franka Ričla v tutém mužstve. Felix Rehor spyta, ale tam je ten čišť za bulom faloval. A zase mistno. V centrum je za Felixa Rehora vun. Odpože na Lukasa Lehmana, ale tu šo zase zapopadne tam pri zakitovarju. Škoda, netko sme zade trošku očinjeni, a to vidíte tu na raja od Aromuno. Mały kontor tu netko od Aromuno, ale Christoph Rettich, nie byše žaden faul. A bo zakonu, že nebyše to žaden přeprecizny pospyt po tuto rajorja. Ta cilba byše
dość dere dzierżenu, Jonasz Šlodor byše też przymysne, dere otworbarał tu ból na rożk. Zase trošku zboža za naš škit. Krótka varianta od Aramuno, ale naši rajero sú keď bovali, netko pospyt za konto, ale nie, to sa nezešľahčí. A znova zača do 16 od Aramuno a pospyt narota. Ale zvonkonej nohu, tak je spotał ten ból zwertnąć do rotu, żaden problem. 3-4 metry przez rota. Ale tu zapali się trošku fajnie, tu spojnike ta euforia. A zase jeden nadbieg przez Aramuno, zase iżo 16 minutka. A Serbsko musste niemanden kontrolu na tuteru. Ani Kuska. To so Franki Ričil najbolje lubić, tylko Šešan Rinca, tutun ból dere wuživa. A odpoži, a hej, dostat ještě tu faul, jenož dere, jak ten ból preč bo. A Nimora tam od Křešťana Rincu. To so jemu popromnike nesmie stać, nic w takiej sytuacji, przy takim wolnym kopie, to by mu prawie stać. A dżęca też po swoim zranieniu w drugiej skupickiej ry je Lucian Zarodnik zaso první kroč w mustwie podla. Siedzi na ławce, jest to tak jak przerażcił. Je zaso fit, a dostane stano dżęca swoje męczyny tu na rajniszczu raz lalaczkach so tara wuje. A tu ten ból je za Šlodora, hej. A znowu jest tam Křešťan Rinca do toho przeciwnika resnu, a ju si nikak bolož načinil. A tutaj mogą miku odfizda súdnik první počas
Prynne 5 menšinov sú vúrate, netko 5 menšinov přestávka a potom štyria te druhé 5 menšiny. Frank Ritschel přemyslí, što vú netko zmení, vú má ešte dve opcie k vymeneniu. Wir sehen uns wieder. In 4 Jahren macht's gut und kämpft weiter. Liebesgeschichte. Mach's gut, war schön. Joi. Jenož 5 menšinov přestávky do bychu, te sú racvac nimo, netko dže dále. Z druhými 35 menšinami v tuterie, tu džekaš prajne vozača
zdore wo 9. miestno, Szczerzęca dobudzie. Raje juce przeciwo Severnym Frizam. Wo 9. miestno na tym turnierze Europiada 2024. Szczera jedzenca, raje juce przeciwo Kowatam. Wo 1. miestno. Tu czasny stał. 1-0 za Aromuno. A w tutaj krótkiej przestawce je Frank Rietschel jeszcze raz dwójce zmienił. Nitko takie ciżo kompletne, wszystkie 5 zmiany ma uprzedate. No i nitko na rajniszczu junu Karl Patrick za Lukasa Lehmana, a drugi nowy rajer je Emanuel Brühl za Davida Schotu. Karl Patrick nitko romadže raje z Tobiasom Vogtom na 6. Felix Reo zostane tam na 10. a Emanuel Brühl je takrat samsna pozycja kaž Jota David Schota, nitko na lewym krzydle. A kaž je to typické tu do naszej regiony so započne deščovač, nitko takie klasické vedro tu slunco, deščika a mocne vicika. Večer si menšinu jenož časa, nitko te vurunane docpieć, respektívne samo stanovište nedom te direktne vedženje, 2-1 abo tak. To pa reka nitko zade stać, suverene a prydku te možnosće uživač. A Jota bych to jenož přece také pol možnosće, najlepša možnosť byše od Christopha Retticha taki 20 meterská cilba, taki volej na dlouhú žerč. Ale ja si ešte také neodešľahčivo. A ja nitko klar, taki trošku mocnejší zliuk tu nad rajništom v Nübel. Fenojo spěchaja niče spody. Předešníky na zavšitkých su nitko treba, tam Martin Diabo spyta podlišiť zvovu. Tyž lazom naše kamery nitko tu suche ostaneme. Mann! Ja, Žitčinina, zákrasný. Škoda, Martin Dabo tam jeszcze nie żadną taką prawyczku dobył. Je wielki kala, niemal 2 metra wysoki, ale za to, żeby wyczki podlecił, to jeszcze sobie nie zeszlachciło. A ja runę to so też Frank Rietschel nie lubi. Škoda taka nedokładna přiroka, ale bude jeszcze ocenie zaso małki techniczny zmyk od Dabowa. Serbskie muso dobi netko vočinić. Vonko neškito tu Doc Schota je netko jara ofensivny stał, a potom wyzo rum činil za svojho przeciwnika na swoim boku. Ale jenož taka skere mudička cilba je tu uskočiła, żaden problem za Jonasa Schlodera w rotach.
A netko na Felixa Reora hun spyta ru Wocinic. A widzi doka šoutu. Aj to je netko taka ra. To je falował te posledne menšine, so jen tež s bulom raje, so nenož dohe bule nesypa od zade. Aj, ale to jeszcze porane nie funguje. Kežbu. I ona šlo, to se stane, znamenša pak všetko v poradku. Žaden rožk za przeciwnika, to je już dere rozrysał tutun małki techniczny problem tam. Ale serbskie muso lubi netko čiš učinić. Netko jenož jeszcze ofensiva tribna. Defensivne netko s temi relativne vočine, ne? Aj, dere widziane tu bok Wocinic na drka šoutu nalivo vonka. A rune zase všetky 10 rajerov v pojice od Aromuno. Netko dobiteš jeszcze uskočiš tam ofensívne, jeszcze nie to tak. Niko Kaco ze technickým zmylkom, netko konto przez nadpiłowaria, číslo 9 tam sam na Jonasa Šlodora, ale Krzysztof Rettich je vúriadne vojoval do defenzíva a tuto zmylku od Nikola Kacora rozrysał. To se môže mu poďakovať podľa svojho kolegu tam v Nuckodnym škiče. To bude netko skoro było, hižo, před rostu tu môžem prajť, když by nadpiło, tu možno šúžil. Ale bože ako máme tam Krzysztofa Retticha, ktorý všetké moci ešte raz zrábal a taký šprint tu nasadžil přes 30 metrov. A znova, to nie je ešte tá ráva od Kšešta na Rincu, na žádný pad. Mám problémy tam predku, přečivo takému mucnému škitarete, že svojim čivom tam to pon vile nepřinese. Tam je on runohodný. Ale netko stano, přes Martina Dabova a pravý bok, znova jedna flanka. A taki netrebałší faul tam v centrume. To je všetko čas. Hune to je tiež to, že je nám v tej celej skupinskej hry, v poslednej skupinskej hry přečivo Hornej Šleskej jara veľa čuvo a časa koštovo. Také, hej, bez smysla plné faule sme to mieli o tutych. A tiež to je diskusiu, přesto potom tiež vieme Niklas Švela, keď si potom tú amplu kartu holval. A s tým džen sa tiež nemôže rád, keď je vizo štrafovaný. Znova taká rád, že so morálka serbského mužstva prúvuje, ty ležíš 1-0 záde, to je jedna K.O.ra, to reka, že šira je von, respektívne hraje potom vo tej nižšie miestno juce. To je zase taká all-in-ra.
Felix Rejo nitko, kežbu pak tam kešan rinca na Nimoru. A problemy przy komunikacji między Brülom a Rincu, szkoda, bo tu dobry ofensywny pospyt. A zmyk nitko Felix Rejo sam do 16 spyta, a Rinca drugi ból spoj. O, što on tam čini, tu tam przeskoczy jemu tu ból. Szkoda. Dobra możność była, a znowu jeden faul od Rincu tam potem przeciwko Rotary. Tak se to hodnoči. Rotor se zase zranil, Predejižo se zranil. A gdyby se znowu lekować, keď upada zase ta ruka od Prede. To by szkoda, nitko to by ta najlepsza możność tuto drugiego półczasa. Przez Krzeszcza na Rincu tam na te 1-1. Na te wyrównanie. Felix Schipper! A znowu nie dom jeszcze przykazy od Franka Ritschla wysoko dość stać. Zaal nadbijować. So, dann schiebst du dazwischen wieder raus. Jeszcze nikak 20 minut zostaną serbską mustu w tym drugim półczasu. Dość czasu za te jedne rota, když oni treba ja. Pass auf, Fette, lass sie fallen. Ale to się trochę zatrochował Tobias Vogt. Reiß los! Felix, bleib! Zano nitko przez Dabo na prawy boku Felix Rejo jeho podpiera tam. Przebieży jeho. Dabo pad nie otraje, ale spyta sam na rota. To by się jeden dał za Rotara, żaden problem za niego. A jeden pospyt za statystyku, ale jac nic od Martina Daboa. Warte, warte! Linie zu! Gut! Jetzt, jetzt! A nitko taki ból używać, kiedy ty by ten Rotar najpierw kontrolować, a potem taki zamiet prowokować Rinca nitko derečino. Warte, du musst mit dem Kopf hingehen! Jetzt! Linie, spielt Linie, lauf durch! Unser Greifrein! A tam je dere to nitko jako sudnik ne treba na kuži pat odfizdać. Trošku z rukami pak staj vôbec tam dživavoj a potom to sudnik nitko za Aramuno rozsudžil na dere, ale škoda za nás. A ja potom šlo s takým pospytom dlouhý bůl, ale tu direktne przeciwniky do nohu. Tam nie je to Rajora podľa sebe widział. To sobu Rajora. A ja tam sobie ten Rajor Šupada przy kolenu zranil. Kontakt od Dirka Šotu je odzady přišel. To ten Rajor nie widział. Ty súdniky še neodfizda. Kevin Geisler tam pospyt. Keď bu nekto neby to Nimora, to neby žádna Nimora, nie, tam je Niko Kaco ještě stav. Rajor sám na Rotara, ale Bo Jakvanu z
špicku prytku jenož tym bultrichi, a to nimo roto celi. To je serbskie musto zboże miało defensywie. Nie byście to nimora niego kaca jeszcze 2 metry zade stał. Rette bleibt drinne, Rette bleibt drin. Lass sie anspielen. Bleib drin. Jörg, anspielen lassen. To je netko istotno riziko, kiž serbskie musto tu jedzie. Když jen zade přeco netko jenož dvejoch má, když čivonkovní rajore so sebe dopotka do ofenzíve sunu. Pon se jen zade vočine neka taka stara serbska brožna. A potom jen také kontore tež riskiruje, kaž rune tutun. Ale zbožo, zo netko jižo 2-0 neste. A za to Aramunu, ki se rune zranjuje, ze čisom jedna, če je netko to dale. Ne bi še ničo prestrašne bo čakvanu. Tukaj še przy kolnu ženi nove, tam se može spiešne nešto stać. Za njego pak je dale. A Kevin Geisler netko ofenzivne Emanuel Brühl na Martina Dabo, a vumšine se spyta bul přineš do centruma. Tu pak se otvobara a rošk za serbskie mužstvo. A Tobias Vogt ze flanku dosredža a tam byše Karl Petrik. Kiž pak nie ten bul cyle optimalne trichił, a potom ta wyczka skoči od zemie przez rota. Škoda, da se taka dobra možnosť. A znova netko reka horka ostać, ofenzívne stać, za nadbiežeć. A przy takich odkopach si by neko tež Aramunojo veľa časa beru. A potom také duje bule uskoča. Netko koncentrácia v tej ofenzíve tam. Martin Dabo spytal, ale Křešan Rinca bože zasove nimore stav. A Romunuja cedža netko vumenič, sudnik to ešte nevidí, netko pak dostane znamio. A s tým netko prina vumena pola a Romuno. Do ofenzíve bude jeden nový Rajo Obšinčka šupada. Jeden Rajo potakin, když môžete kontore netko ječ. A tam se netko Frank Ričel trošku rošil, čo va tu Rajo nie je tu kručí puč, von šel z Rajniša, na tamnym boku Rajniša, čo va netko tu dovi puč, a či uč šel. Poprom nie jac treba, to je netko taká nová regula je, so môžem šučom na Rajnišu z pola dyle hič, so bo jen s tým čas ľutval. Ale aj ano, to tu Rajo z Aramunsky ešte nevidel. Je náš Lodor keďbu. Nein, Doi bul netko. Na bok se s Dirkom Šoutu a Emanuelem Brühlom. Dirk, hör
A tež to byš zase taký bezmysl plný faul od Dirka Šoutu, když zase čas koštve za naše serbské mužstvo a to Aramuno je vizo vúžia, tute zranenia, tute maličkošće, tute faule. Zešlachči so našim mužam. Tu taký lucky punch, kaž našim holcam v tej druhej hrie prede přečivo Reto Romančankám, když je Lavina Frenzlec v poslednej sekunde, v poslednej menšine sama na rotoku biežala a potom ľud zimne do doho kuta suneva. Zmeja naši muži od samsne zbožo. Ešte je trošku jač časa. Stehen! Stehen! Sehr gut! Časnetko za Christofa Retticha od zále znova natvariť. Rajero sobu zač. Trener Frank Kričnetko oprat, že jara veľa koordinuje svojich rajerov a veľa pokývov od vonka dá svojim rajerom veľa sobu reči s nimi. To on tých totálnych hrách nie je tak veľa činov. Ale on pytne, že to netko treba jo. On oprat, že šo komentuje od vonka tu. A netko Felix Reho do 16 čane s bulom, štuje sredža, Češan Rinca, pospět, nie vonkovný sak. Bohužel jenož vonkovný sak. Tu sú fenojo vše záhe so veselili. A Aramuno ceča netko vizo, ešte ja časa od časnika brač a přijotuje tu zase jednu dvojnú humenu. A netko to by ešte vážne od Nikola Kacera, že tu boli ešte z špicku dostanú. A to mu netko přinže dvojná vumena pola Aramuno. Tež samsty problém, so Rajo, když na druhém boku rajniša stej, že celé rajnišo beží, so by z pola dyle přišel, Sunik chce jemu samu pomať. So by spišnišo behal, aj také pravé spišné kročele. A netko dvajnový Rajo raj na rajnišu za Aramuno. Netko 1-1. To on môže. Emanuel Brühl, to on môže.
Potom Buk zmeni na Kelvina Geislera. Taki długi ból, wumpak to zamorze on ból pod kontrolą przynieść. To by się nie tylko ważne. A dalej Gehe! Denk Flanke! Ruhig, Felix! ale to Felix Reo zamorze swoje prawie nowe, a tyś tu pospyt przedcentralny. Żaden problem za Rotara, szkoda. Zweiter Ball, Birk! Ruhig, außen! Nicht, erst schnell! Tam je Tobias Vogt przespyszny na ziemię show, a Rajora Rubnic pytał. A tu konto dere nitko rozrysali serbskie mnóstwo. Przeciwny konto beži przez Nika Kacera. Linke Seite! Bóg zmienić, ja dere. Dalej wo, niższe dalej, wiele miejsca tam munka za Felixa Reora. Nitko dobra, čišćova faza od serbskog mnóstwa. Z toho dobiva nešto uskočić. Ničo ne uskoči, sudnik tam žaden faul uđa ne, a nitko jedu Aramunojo konto. A znowu tam jeden problem dawał. Na tamnym boku reinniszczamy z Ryncu, zase einem Rajorom od Aramuno. Direktnie przed serbskimi fanami. Tylko czwarta wumena. A zase on kompletnie przez sobie trawnik beži. To dobi se potem dać nakładać, to jest jasne. Tylko beža też posledne menšine od regularného časa. Što dok šota jo na tym lewym skrzydle ora tyle beja, to je w obchodzie fenomenalne. 36-letny muž, jeden z najstarszych, ale jeszcze też najbolej fit od wszystkich tu. Puca każdy taki koń, a nie tylko Kacar w centrum. Aj, trošku włostraka flanka, szkoda, taka niedokładna. Aj, ta koncentracja potem spane, tak spiesznie jak jsme byli 16 nucka. Manu! Bestel! Felix weg, Felix! Andere Seite! Links! Škoda, taka technická nečistota tu od Reora nitko. A znova dobia naši Serbia natvarič. A jest Boże, za Dirka Šutu, za cudnik to nie súdžił, a potom pospyt od
Emanuela Brüla, ale haj, przy lohki bus za rotora. Nie by się wotry dość. Durchlaufen hier, Felix. Attacke. Christoph Rettich, jara souveräne Jensa Sade. Nicht hoch! Ja, tutaj wysokie bóle, to widzieć, że w Polsce 6 ostanie, dokiż je to direktne przeciwo Witzike. Katze, bringe! Bring rein! Nie tylko flanka, pospyt, Nico Katzer. Też widzimy nas to, ten ból ostane stejo tam. Komm! Felix ist! Jeszcze raz wszystkie mocy mobilizować, nie tylko postane mężczyny. Ruhig, spiel an! Czeszan Rynca, nie tylko znowu wysoki ból na Martina Dabo, ale on tu nie może tam kontrolować. Przewele przeciwników. To też nie będzie trzeba, tu ból. A potem jasne taktyczny faul od Vogta tam przeciw tym Rajore. To sudnik wyzo widział. A to nitko nie tu nimo tu widział. Asystent Rune nie ladał, a Dirk Schota je też zaby so won sunić. Zbożo. A zase je na možnosť všetko. Niko Katzer netko derby, tiež mu poeta faluje, kaž upadá, ale tempo s tempom dopredka. Niečo jeho čiri. Serbskému to treba netko tu lucky punch. Sudnik bude na kože patište čas dať, nakladať, ako bych u tej vumene jara dlouhé. A to ešte zranenia. Hätte nicht die Bälle! Intimidier so! Ruhig! Katze, geh! Unterschnitt! Felix mit! Zeit, Felix! Tempo netko roka ďalžeč. Dále čiž utvariť a žane tajke zuby na tých bulo. Komm hoch! Komm hinterher! Ich schlage! Gut so! Spieler außen! Das ist breit! Jo! Bring rein, bring rein! A Romunio netko oprađe jara vuboko steja, jasne. Všetky rajore v sovjetskej povice tam zakituja, kaj taký pus, oni steja. A naši rajore raja přečivo jeni Bevi Muri. Komm! Mach Kevin, komm! Kevin, komm! Pozene menšine beža. Felix mit, zweite Reihe! Ještě sudnik nie, že nakvatanský čas pokazal. Bitte komm, zweite Ball! Dlouhý zamiet netko, hačná Karla Petrika. Tam byše taký kaudoviš v 16, nicht pa ne vidíš, že tam dokładne byše Spiele! Felix Reo netko z druhého rinka, flanka. Karl Petrik při bulu. A tam sa potom dva rajoraj meta tady do něho. A rožku skočil je, zamieča to. Samo netko Jonas Schlotter hačná střednú líniu dopredka. Rožk přinže. Druhý pospyt Katzer. A bul dále v našich jadách. Flanka, Reo Felix. A další Rožk. Zeitspiel! Netko, aké súdnik pokazá tu nakvatanský čas. Cí menšine.
Nie, to by jeszcze przeluchki kontakt przeciwko Karli Petrikej, tyż to jest Sudnik nie dom pokazał. Tylko tu też małe dyskusyjne przetornienie. Trener tam komunikuje ze Sudnikom. Hej, tu nakładanski czas od 3 menšinov je poprom deres rozumieć. Za te wumine su se oni dość czasa brali, przez całe rajniszczo bejali, tam je dało te przetornienie to zrany na to rotoradla. A całe takie maliczkości, dok šota spyta to direktnie, ne by trebał zać. Tyś tu so zase emocje varia. A Sudnik lada na czas. Dobi se tylko jeden duim ból, dobi przyjść do 16, nie tylko przyjść przez Felixa Reora. Da by się ból rate, to Sudnik też nie dom prajo. A dalej, nie tylko Karl Petrik z bólom, ból zubił. A znowu wysoki, głęboki ból. Karl Petrik. Flanka Shinje. Keźbu. Hej, pospyt! A tam je! A zase vonko ne sak Martin Dabu. Sudnik odwiza tuto partiju. Končný stav je 1-0 za Aromunu. Aj to nebyše tak recnitko, možno tu ještě jeden lucky punch. Dostaneš za naše serbské musotorika nitko facit. Jutce potom hra vo 1. místno přečivo Kovata. Gratulácia Aromunam, oni hrajú jutce vo 9. místno přečivo Severným Frízam. Aj to by się pytnąć, tam jeden sa niečo falowało, nikaký zapal. Když je naše musto ještě v těch prvních 2-3 hrách miło, tu džence hac nebyše tu. Snano, hej, ladajú na to přesvapenie po tutej poražce na Horní Šlesku. Hej, ale když nedosa, potom nedosa, škoda, v tutej hry byše jasnucka, to oni też vidia. Netko potom za jutce jeszcze všetky mocy mobilizować. Snano bude to ričil, też jeszcze raz tym rajoram, když nie sú hadžotal převile, abo jeszcze docela niečo rali. Menšinky tej dać. Všetko jeszcze raz za fanov jutce. Him svojský respekt pokazać. To sú telko fanov tu přijeli hore do severa, zbychu naše serbské mužstvo podpirali. To byše ze džensiším dňom. A jutce kaž prajne potom raja žony. Dalsze dwie zaso dwójce, Petr Štorci menšinu, junu przeciwko Ladinčankam a junu przeciwko Hornej Šleskej. A naši mužojo jutce po takim rajaru vo 1. miestno, a to przeciwko Kovatam. Tute czasy za livestream budete w przychodnich godzinach na socjalnych mediach czytać moc. Sprajne potom widzimy się jutce, słyszymy się jutce zaso. A co tam? Miejcie sorenie, a rany wieczor jeszcze.